جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر ایرو به میوان خوره هبونا لشکریا ترکیه لیبیا و هلوست اوروپا لدوروی گوتو بیج دکم. روشکار آلمانی انگلا مرکل دبیجه بشدارین کنفرانسا دوه یک شمه لبرلین اره کرن که پشتگیری لشکری جبو تعالی لیبی دابی نکن. دیدمه که دا که ترکیه دستیوردان لشکری لیبیا دکه و آلیگیریا حکومت فای سراج دکه لدجی جنرال خلیفه حفتر اوروپا وی که چاوا دبینه. پلان ترکیه دوی درباره دا چیه او چج اوروپیان دخوازه. از حوال بدم وی مجاره لگل دو موانان زلال بکم. عبدالحی اکومش پیفدار کوملای دموکرات و شورشگر کرد کل ترکیه دمینه و سیامند حاجو سروک شپیل آزادیا کردستان کل آلمانیا دمینه. و هر دوجی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار که سیامند اسپرس خواه کم جمتده دست پی بکم. بشدارین دوه لبرلین کنفرانسا لیبیا دا چه بسرخستن و چه قزنج ورگرتن لگور خواندناته؟ نبس الجور خلنا من الجور خلنا كسي متابعت كن سركفتي بو اف كونفرنسي برلين بوي ليبيا تشيبو لفهاتنك تشيبو بيمانك هاتا انذكرن يكجي خالق اساسي اوغو اگر بس دسبي بكي امزالين مثلا ليبيا قالك ولات هناك بشكرتيا حكومة السراج دكن وكتركيا امريكا ايطاليا قطر وبيكيتيا ناف دولتيجي نتوين يكبوي اعترافتك في حكومة سراج اعترافي بيتكي جاليه ديفا بشقرتيا حكومتن هنا ولاتن هنا بشقرتيا جنرال حفتار دكن اوجي روسيا سعودي قطر ومصر وكون دبينن قالك ولات دستريجيا في ولاتيتكن وهر اليكي تشكداريجي بشكرتيا رخيكيتكي هناك بشكرتيا ريكبريتكن هناك بشكرتيا حكومتا سراش دكن لبهاتن تشينابي جاك هردو آليارة هرد في حمو آلية مبنافكرن وكان زانين أولاتي مبنافكرن حاضر بون برلين تشينابي جاكا ريكن جليبيارة يعني آليكي جبه هردو آلية مبنافكرن ريكن ودفي شرفاني غريب جي ليبيا ورنا كشاندن اف هكا بيك وري سركفتنا كمزنا وكون زاني سالا 2011 بشر ليبيا تبي قالك جرى اگر بس تشيبونا بسرنا كتيا برين هاجي قال كونفرنس هابون فرنسا هابون باريس لروم هابون نسر كفتيبون بس هيفيا كسي اف جيبينا هم راقبت كرن دويجن قالكي معقوله سركفتكي بس بروتوسيسا دريجا از بهوردكم وقت لازمه وقتی دریج لازمه اینها کمیته چه بن جبوی وی اگر بستاچی هر حال که سیامد یعنی افتشت دبیجی درستی رنگ لسر آستا نظری و دبیجن آخافتنان راست بل الاواکی سر آستا پراتیکی و لسر عرده ایرو ام دزانن که ترکیه ج اوروپیان دخوازه پشتگیری که راست به ترکیه را بکن دسته وردان لشکریا ليبيا دا وبشتريا حكومتها فاي سراجا كو وقت جي اني زمان كو نتوين يقرتي بيناسيني بيدكا هر حال از بش ميواني مي لتركيا ما مستعبد الحي يعني تركيا ليبيا بتايبتي چه دخوازه يعني دما ام بحثا سوريا دكن تركيا خمين خوي سينور هبون هناك جاران دغوتن ام شري ترور دكن ام دخوازن سينور خو بپاريزن ایرو ترکیه لیبیا کو او قصدوری ترکیه يعني چه دخوازه لیبیا نه ترکیه براستی جبر دو سدما دکه و دخوازه مداخله گشدان لیبیای ببه سدما جه اوکو ده بهراس بیدا و کاپوته زانین ترکیه
هناك مافاد دخوازه هناك برجواندی لسر مثلا هیدروکاربون و نفته دوی داره دا خباتک دکه دخوازه دنیا و خباتاوی بپجرینه ایجا لهمبر و خباتاوی جوا که کتی زانین اسرائیل هیا، مصر هیا، یونانستان هیا و باشورین کبرس هیا جبر و که جبو که و خطا خو و خباتا خو مشروعیت جرابستینه پیمانک به حکومت مطابقتا لیبیا ایراکر بیاسر اجرا پیمانک پیرا چکر و جبو که کاربه مشروعیتک جخباتن جگره خوی نفته یا بهر سپی مشروعیتک جرابستینه و پیمانه پیرا چکر جبر و یکی جی بسر اجرا تکلیوی بسر اجرا جی دبنی دا اساسی وی نکو پاراستنا حکومتا سراجه پاراستنا پیمانا کو بسراج را چکریه دخوازه و پیمانه مشروعیتک بسینه و پیمانه بپارزه باشه که عبدالحی یعنی ترکیه دو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بخواه لکنفرانس برلین آماده بو چه بسرخست یعنی ترکیه بخواه چه قزنج کرده و کنفرانسیه ده نه بگمان به تمامی ناوروکا کنفرانس دپش دریا دا چه هات مشاندن و یکی جبر کو مرو اسینی کار تشتک بوجه لی اوی کو خویاه بقاسی کوش چاپمنی مجوپاندی اوی خویاه براستی ترکیه جوی در تشتک بدس نخستیه ترکیه اوی خویاه اوی بخسره جبر کو لگور چاپمنی انجام و هفلیتنه و صدرکت کو تو آلیه کرا با آلیکاریا لشکری نیکرن جبر وی که ترکیه جی مجبوره لگوروی پیمانه لگوروی اوکی تن بگره جبر وی که دوی کو yani ya ko zelale Türkiye hem cali ki da xwest ve peymana ku saraja kiliye be pareze ya du diaji de siyaseta ve navnetevi bi taybetçi ya Suriye ev ketina ve müdahil buna ve Suriye vaka ku xwest bi hat Dili varida de evbu tekçu yani siyaseta ve tekçu ijarnahaji ligor jibone ku siyaseta hundur لگوری رای گشتیا خوی هندر سیاست کی مشروع نشان بده وکی حربکی وکی لشکری کتنکی لشکری وکی شرکی نامنتوی ددن نشاندن کو هنکی جی رای گشتی دا او هست نتوه پرو هست نجات پرستی بتایبتچی بلند بکه کو سیاست هندر راجی بله ما مستعدیم لنوا ترکیه چاواته ورگراندن و چاوا پارتیان دن امبیژن آلیان دن چه اپوزیسیون بن چه آلیگرین پارتیا اردوغان بن اما برفرهی بین سر لازم پیوندیا ترکیه لگل اوروپا بگشتی به تایبتی درباره لیبیا ده که سیامند ام دزانن کو ناکوکین ترکیه لگل اوروپیان هنه و به تایبتی جی د پرسگری کا یانجی د مجارا کوچبران ده ایرو ام دزانن جی عالی لیبیا د جی کوچبرتن ترکیه نه تنج عالی ترکیه دتن یعنی تو بیجی کو ترکیه دخوازه اوها با اوای کی رولک بلیزه کو مثلا کوچبران لگل اوروپیان کنترل بکن نه تنج عالی ترکیه ده بلج عالی لیبیا ده جی أفز بهورتكم سببك بس نسبب أساسية أوروبية مثلا كوتش برا بنابرا جالكي جرينجا وكون زانين هجمارك مظن كسيج أفريقياتين برياتين أوروبا بريا ليبياتين لو ماشيش أوروبيا جرينجا في بري سينوري آفي كنترول بكن بس بهوريا مدا أفشتركارا گرینگا اوروپیا را گرینگترش ترکاره ترک تشتید خوازن ترک پیلکا افدور شغلیشش 7 ساله تخوازی براستی هریمی دا به هیزکا گرینگ و هیزکا هریمی سیاسی و لشگریجی انزانین وقتا اکاپی حتی سر حکم ایدئولوژی که او بود دانستانی خوی اکونومی اقتصادی باش بکن ولاتی در دوره خوب دیری تأثیر سیاستا ولاتی در دوره خوب بکن افدو شغلی سالا 2012 بد بهوریان ده سیاستا اکاپی هاتیه گوهرتن اکاپی تخوازی
ببێ وەکە دەورا ئۆسمانیا بلەیزێت وەختەی خۆدا هەرێم ڕۆژلاتە ناوین گشت بگشتی بن کۆنترۆلا ئۆسمانیا دەبوو و لەشگەریت بن کۆنترۆلاوە دەبوو. سووریا دەست پێکردن کورسانە سووری گاوا پێشی بوو لەشگەری دەرباسی وڵاتێکی بوون بەری هەنگیر کورسانە عراقی تکردن بەس دیسا دەگەڕان بە سووریا جارا پێشی تێدەمان وڵاتێکی دوور دەرەوەی سنوورەی ترکی غیری قبرس وەختەی خۆدا بەس ئەو زێرەتری 40 ساڵی بوو لەشگەری ترکی دەرباسی تو وڵاتی دینە بوو دەمەکە درێژ. لیبیا وڵاتی دوایە ینی تخویات کەیت خوازن ئەو هێزە هەرێمی لەشگەریشی بزۆرەی ببنە هێزەکە هەرێمی ئەڤیەک یا مەسەلا پەنابەرە ئەس بەهاردکەم بۆ ئەف کۆنفەرەنسێ هەل بەرلین چێ بوو ئەڵمانیا چێ بوو سەبەبە پەنابەرە چاوا کارن هژمارە مەزن یا پەنابەرە کۆنترۆل بکن و 100% گوت بخوازێ ببێ هێزەکە هەرێمی دوێ مەسەلا پەنابەرات بخێ بن کۆنترۆلا خۆدا ئەم زاننج ئالیکی بە خەلک یتێنە ئۆروپا هژمارەکە مەزن بریا ترکی بە تێنە یونانستان دووردا ترکی کاری بوو بێکیتیا ئۆروپارە گەلک پەیمانە بکێ و تەسیرەکەی لە سیاسەتە ئۆروپیا بکێ نەبەسیا ئەڵمانە تەنێ ژعالی دیڤە خوازی ڕیا دیژی بخێ بن کۆنترۆلا خۆدا ینی دەورەکەوەی ئەساسی هەبێ لیبیایە. ئەف خالی هاناکی خالی ئۆکۆنۆمی هەڤالێ مەگوت مەسەلا غازێ بەحراس پیدە ئەژی بەهۆردکن گرنگە بەسدێ ئەمش بیر نەکن دەوراوای سیاسی لەشگەری ڕۆژهڵاتە ناوین ترکیات خوازێ ببێ هێزەکە ئەساسی دوێ هەرێمێت. بله باشه از هر حال دیاره که ترکی پلان دیکش بو ویکه از بچم جم ککی عبدالحی یعنی لسوریه رنگ ام ببیجن جارك دن از و برهفدانه چه دیکم جبر کوبراستی دستوردان لشکریه ترکیه لسوریه و لیبیا نزدیکی هوا مرود کاری برهفدانه که چه که یعنی جالیه ام ببیجن هولدان ترکیه کو حد کو گلک شتانج دست بده جبو کو کار به جهه کی شورا لنگ خور الوان ولاتان ببینه لسوریه گلک لیستگوان هبون لیبیا هوالبندا ترکیه کل سوریه با واکی نزدیک به هفدرا کار دکن روس لوی داره معادله لیبیا لدیجی ترکیه تدبیجی و ترکیه خسارت بکه اگر به تندی لدیجی روسیا به لیبیا من هفوكي باشي فهمنا كير ببوره يعني ما بس من برسا من اوكو تركيا لليبيا دكاره راست دجبريه روسيا بكام دزان كروس اليجيريا حفتر دكه بيشك راست نكاره بكش خو برياكو يعني وقت بريار دا جبوني كتنا ليبيا بأوائل الاشكري بوتين هذا تركيا را خبر تركيا را آخفين و پشتی کو پوتین وگریا داخلیه ترکیه فرمی هات سر کو ام ببین نابریک ام نابنجیتی بکند نابنا هر دو آلیا دا جبربی اویا گلک زلال کرد کو ترکیه راست نکاره روسیا بده هم برخو اوتف بگره یعنی تشکیلو نممکنه بله باشه از وگرم سر روشا نافخویی ترکیه تبحث روشا نافخویی ترکیه کر نهاد السوري ذا جارك دنس في برهفداني تشي دكم تركان دغوت يعني بتايبتي سروكي تركيا رجب طيب اردوغان دغوت اما ام شر ترور دكنا وام سينور خواب باوكي راس جي جروبين تيروريست دي باريزنا ايرو ليبيا او قصدوره ج تركيا تشاوا دكاره في حجته هانج يعني جي في خطابه هان سروكي تركيا اللي قال پارتیان دن چنین اپوزیسیون به چه آلیگرین خوابه وان راضی بکه یعنی دناوا ترکیه دا اف دستوردان ترکیه لشکری لیبیا چاواتی خوندن نها براستی آلیگر دستلاتداریا ترکیه چه بگوتن جوان رو اوه کوهیای و یکیت پجرین نانرخین و لپرسینه کل سر ناکن لی مثلا اپوزیسیون ترکیه نه دو اپوزیسیون ترکیه داشتن نرخاندن که آواه یجبونی مثلا لیبیای دبیجن بله ده 1982 یا دا وقت تزانی پیمانه که حقوق بحریه بود ترکیه دوی واریده نه عالیه جبر کمور نکریه و ایجا پیمانه که
پیمان وان و لیبیا يجبو كفرايه دفي وارده دكارن مداخل ببن وحكومات مطابقات ليبيا انها قدس داريا سراج ذات مشاندن او يجي اليه كتيا ملتان وجي مشروط قبول كرن تي بجراندن جبر ويكي دفي وارده برسكريك تنيه بس اوبوزيسيون تركيا يعني مشروط بينن ويكي اوبوزيسيون جي مشروط بينن لی دبن د پیشروجه دا نها میزنک دنابینا هیزن هفتر و سراج دا هیه اف میزن جی او کاوسا لیبیای نکف شکو او چاوا بگهره او دستلاتداری دسته کی دا بمینه گرد دسته هفتر دا بمینه گلو او روشا ترکیه چه به او چه ما کتبه و داره او کزنجی دستکفتی وین چه بن دوی واری دا برجواندین ترکیه جبو که دیسا دبیجن که ام برجواندی ترکیه ارزن بس نها سیاستا کل در و تیمشاندن لهمبر هفته سیاستک راست نینه جبر وی که اپوزیسیون ترکیه مشروط بینن بس کتنا وی داره و آلیگیری آلیه که به لشکری راست نابینن جبر وی اندیشی دیاره که چاوا اردوغان دخوازه باوا که راست اوروپا تفلی خوبه که و پشتگیری لشکری راست یعنی اوروپی جی به اردوغان را پشتگیری لشکری للیبیا وقتی آلیگریا فای سراج حکومت فای سراج بکن هر حال که سیامت امزانن اوروپی هنه کی دستوردان لشکری نه لحر ولاته کی قبول نکن لی بتایبتی للیبیا یعنی اولا نخوازم با وکی لشکری و بکن هر حال دوجی اذا خفتنا خود جی گود دو مرکل گوتبو کو ام تعالی یعنی پیشگیری لشکری بو تعالی لیبی پیشکش ناکن تدبیجی و افبا خالك ناكوكيه دنافينا تركيا واوروبا دما بيجي وقتك كو ايدي تركيا بيجي ازب اواكي راس شربكم ودبي هون الي كاريام بكن نفيا اوروبي ده هر جار تيجي دسوردانا لشكرينا هكا امريكي بكن ندجن امزانين سوري اوروبي ندجبون لليبيا فرنسيا چنجارا تاریخ خوشی عندن بمبکرن هیزین علیکی و امریکا خوشی کرد وقتی خود دیجی داعش لیبیا شار کردن به رئیس سراج را یعنی سوردانه لشکری هر جار اوروپی ندیجن یا ترکا علیکی و امجانی در باسپنا ترکی کرسانا سوری دا اوروپیا رخ نکر بس بردوام بون دانستانی خو ترکاره کرد نکه وسا گران براستی ترکا کرنش بوی در باسپنا و دستوری دا لیبیا جی وسا رخ نکرن گوتن ام نابینن جبوی امریکا لیبیا اشتی وری لیبیا الیکارا در باسپنا گروپی ایزی ترکا و کم زانین ترکا نلشکری خوشیاندن هجمانک لشکری خوشیاندن وقتی کردن گلک سوری ریکرد نه تجربه و شردن عفرینی و سریکانیه چه او هزی عربیه نزیک و حسیب کن نزیک ریکبریا سوری او ریکرنا جبویش علی کی بد نفقد مشکل زیده چه نبی امزانی لشکری ترکش در بمرن دشار لیبیا کاریب به مشکلات کی نفقی ریکبریا ترکی به قبول نکه لو ماجی گروپش یاندن یه نسو جبوی رختی نبی سوری و کشتی لیبیا را چه مشکل مزنینه جبوی ریکبریا ترکی بله باشه اینکه کسی من اب خفتنا باشه لاوروبا ام دزانین دوجی سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون با وکی آشکار افخال آنی زمان گفته بود که ترکیه چنابه به چه شیوهی یعنی هزن ام ببیجن هزان بشینه لیبیا و در هر حال دناف داجی او شروان یعنی چکدار سوریه اف خطاب هان چقاسی تند لاوروبا یعنی نوینراتی اوروبا بگشتی دیگه یان تنه سروک ولاتی وکی ایمانوئل ماکرون تنه گوتیه ماكل دسبيكا كونفرنس تشتكي بالكيش قلت اخف ناخذ اقول ان ناخذ ليبيا بسوريا قصداوي شيء قصداوي ناخذ افشري حناكي بردوان بي ناخذ دستريجي ولاتي در دولة سعودي بي چه قطر بي چه امارات بي وچه تركيا بي
کنفرانسی برلین چه بوش بوی وقتی که زو شر بسکنی و کسی آنی نه لیبی آنی فعلو بسرعت حفتار حاضر بون جفینه ده بس نه او بون علی گفتو بود کرن او دولتی دستریجیات هند لیبیا ده او دولتی غریب وەکە تورکیا لیبیا سەرۆک وەزیرێتی ئەمریکا هاتبوو پوتین هاتبوو سعودی مصر ینی ئەف دەولەتێ بۆ ئالیکاریش ئالی گیرەتکن ئالیکاریە چەکداری ئەف گەهاندبوونە هەفتوو و ئەف پەیمان نەقەبێنە وادە چێکردن و تورکیا دەورەکەوەی ئەساسی هەیە و دووبارە دکم تورکی دخوازێ ببێ هێزەکە هەرێمی سووری دەبوو هێزەکە هەرێمی ئەمزانن تجوین سەر سووری چێ نابێت تە لەڤهاتنێک چێ نابێ گۆ تورکیا نەحازر بێ و لیبیاژی وسە ئەمزانن جوینێ ئەستانە ترک تێدا حازرن بریارێ ئەساسی لێ لێ تێ ئستاندن و نە لە UN نەتەوەین یەکبووی تێستاندن هەر وڵاتی گرنگ لەڤدڕونن و دلسووری دێژی سیاسەتا رووسی جدایەژ یا ترکی بەرجەمدیێوا جدانە رووس پشگرتیا حکوومەتا سووریت کێ و ترکی پشگرتیا ڕێکبەریت کێ و مەدیجی ئەفخال زەلال بوو کەکێ سیامەند کەکێ عەبدولحەی ینی کەکی سیامەند دەبێژە کۆ ئەوروپی ناخوازن کۆ لیبیا ببێ سووریەکە دوویەم ji بۆ ترکیە ینی گەلۆ ترکیە دخوازە کۆ لیبیا ببە سووری نها Armanca Türkiye ku Libya bike Suriye ve da tır tiştekî dinê heye. Türkiye di siyaseta Suriye da ku ew alîkariya ew binavê ÖSO'yê weka tê zanîn hêzekî leşkerî li wê derê mezin kir û ew ÖSO di navê da wekî El Nusra wekî El Qaide wekî heta qismekî Daeş ku ew terora İslamî ku dimeşandin li ser navê İslamî hêzên terorî bûn niha Türkiye bi wan re têkiliyê piştî têkiliyê germ danîn û siyaseta Sûriyê jî ku bi ser neket negihîşt armanca xwe û bi wan re ji wan têkiliya bi serî da jî nikare bi temamî qut jî bike ger bi wan re têkiliya bi qut bike û ew îhtimalekî mezin ku ew ê li Tirkiye jî terorekî mezin dikaribin li dar bixînin ji ber vêya ji bo wan weka ku çapemeniya Sûriyê jî û ya dunyayê jî gelekî vêyekî anî ziman ku ew leşkerên ku dişînin Libyayê jî ji wan avaviye leşkerê Tirkiye ji artêşa Tirkiye zêde însan neşandin ew derê bi rêya Tirkiye ew hêzên çekdarên Sûriye şandin ew derê ji hêlekî da Tirkiye dixwaze ji vana xwe bifiltîne di hêlekî da dixwaze parastina peymana xwe bi sera ji re bike yanî mesela wî ku Libya bibe Sûrî an nebe Sûrî ji Tirkiye re pek pir tiştekî îfade nake lê ew dixwaze sera ji serî bimîne ku karibe mutabaqata ku pêra mor kiriye wê mutabaqatê jî pêk were ji ber ku li hember İsraîl û Yunan û Kibrisa Başûr û Misrê dikaribe vê peymana xwe bimeşîne. Belê. Baş e kekê Abdulhey ez cardin em vê berhevdanê û nerîna giştiya nav Tirkiye em dixwazin bêhtir şîrova bikim ji ber ku bi rastî rewşê her du welatan di aliyê destêwerdana Tirkiye de wekû hevin yanî îro jî 2 sal derbas dibin ser derbasbûna Tirkiye bo Efrînê bo bajarê Kurdên Sûriyê li bakurê Sûriyê bajarê Efrînê nerîna giştiya Tirkiye vê berhevdanê çê dike yan na û eger çê dike nabêj napirsin ji desthilatdariya Tirkiye ka we li Efrînê çi bi qezenc kir ku heta hûnê biçin Libya jî tiştekî wiha bikin. Na Tirkiye di vî warî de bi rastî civaka Tirkiye jî civakekî cuda ye civakekî xerîb e yani xerîbiya wî ku ez dibêjim dixwazim vêya bêjim ji komara Tirkiye ji avabûna komara Tirkiye heta îro yani ji sala 1923 û heta îro ji ber ku hejmarekî zêde Kurd li Tirkiye dijîn vana pergala xwe zagonên xwe pergala perwerdeyiya xwe bi çapemeniya xwe civakekî nijadperest ava kirine. Endî civatê yani hemî civakê merin bi nijadperestî sujdar bike ne tiştekî rast e lê civak temayîlekî wisa di binî da nijadperestiyek ketiye binê mêjiyê wan. Ji ber ku
leşkerin Türkiye gava ketin Suriye u ketin Afrinê jî li vê derê di tamam çapemenî jî bi tamamî di destê desthilatdariyê de di kontrola desthilatdariyê de ye. Vê yekê wisa kirin ku bi terorê re şer dikin û leşkerê Türk ku bên kuştin eviya nija hestên nijadperestî jî zêdetir bilind kirin û ji ber vêya niha civak di mesela Efrînê û di mesela evkida gelek bêdeng sekinandiye. Opozisyona Türkiye jî nedixwest ku tê keve Sûriye lê girseya wê tavana girseya opozisyonê bi xwe jî di binê mêjî da nijadperestiyek hebû ji ber vê yekê ew bi xwe jî bi dengekî bilind cesaret nekir ku li hember ketina Sûriye bisekinin. Ji ber vê yekê hezar mixabin di vî warî da civaka Türkiye bêdeng ma. Berê. Baş e kekê siyamand em dizanin ku vê bibêjin destêwerdana Tirkiye di nav Lîbyada henekî bandora xwe bi awakî nizanim. Ez ê ji xwe pirsa xweşte bikim ka erîniye lê neyniye li ser rewşa Kurdên Sûriyê ku em dizanin ku Tirkiye operasyoneke leşkerî li wê derê bi rê ve dibir û her hal hên jî bi rê ve dibe. Ev yek yani em bibêjin mijûlbûna Tirkiye bi Lîbya di qezenca Kurdên Sûriyê de bû yan na? Ez bahar dikim ti teîsîra wê li siyaseta Tirkî hemberî Kurdê Sûrî nîne kapasiteyê hikûmeta Tirkî leşgerî û siyasî hene di her du welata Lîbya û Sûriya siyaseta xwe berdewam dike û kapasiteyê wê hene leşgerî jî Lîbyada kar bike û şer bike dijî rêkberiyê û Sûriya de jî karê berdewam ke vî şerê hekdarî heke weda rêkberîk ava nebe rêkberîke hêz got hilbijartinê werê de karibê AKP ji desthilatê rakê û di kolanê Tirkî de xelk dijî destdirêjiya Tirkî di kursana Sûrî de nebe wê berdewam bê ew siyaseta Tirka û ti teîsîra wê nebe derbasbûna leşkerê Tirkî yanî hêzê nêzîkî wê di Lîbya de. Ji aliyê dîve heke Ewropî yanî Amerîkî dextekê li Tirkî bikin ew meqûl e siyaseta wan li kursana Sûrî werê guhartin bi rastî ez vê nabînim heta îro dibe û Lîbya bi xwe jî ew protest zêde nebûn wexta Tirka hejmarek ji leşkerê xwe derbasî Lîbya kir û gelek kesên Tirkî dibînin ji ber cewendiyê Tirkiyaya got teîsîrê siyaseta Lîbya bikin peymanek çêkirine bi hikûmeta Lîbî re loma jî ez nabînim zêde teîsîr bike. Her hal ev xalata zelal bez biçim cem kekê Abdilhey ka ew çi dibêje vê derbarê de kekê Abdilhey tu dibêjî ku bandora operasyona leşkeriya Libya Türkiye li Libya li ser ya Türkiye li Suriye nîne? Bandoreki esasî bêguman bandoreki esasî lê nîne bes ev yek tê dîtin ku hêzên emperyal hêzên dervayê wekî Amerîka wekî Rusya ku bi hêzên leşkerî ketin wê derê û basa ewleya wê derê kirin û ew hinekî korîdor û ew meşandin ew hêzên Üsoyês ku êrîşkar û wekî Daişê ew wisa ku êrîşkar bûn wan êrîşkara qismek jê gava ku berê wan dan Lîbyayê di vî warî da mümkün e ku hêzekî wanê li wê derê êrîşkar ket. Eviya meriv dikare li gorî evkekî erenî binirxîne ji bonî Kurda bes di siyaseta û di çareserkirinê da û di çareseriya bingehîn da bêguman tu tesîrek lê nîne. Ez jî wekî mamoste Belê em dizanin ku yanî bixwazî nexwazî rast ew teîsîranîne lê ew operasyona leşkeriya ku Tirkiye li Bakurê Sûriye bi rê ve dibir ji nişkê ve bi rengekî ji rengan hate rawestandin her hal nehate rawestandin lê ew tundbûna ku di wan rojan da dibû û diyar dibû wê rojan da bi serî bibe diyar nebû ew li nava Tirkiye çawa tê xwendin her hal eger tu Kurtî bersivê bidî. Niha bêguman sekina ew rawestandina êrişkariya û hêzên
Suriye Türkiye alîkariya wan dikir rawestan wan ne tenê li ser siyaseta Libya û biryara بله زلال بو كاكي عبد الحي از دعوه لبرنه دكم عبد الحي وكمش بيفدار كوماليا شورشگر و دموکراتا کرد ترکیه مرابو و سیامند حاجو سروک شپیلا آزادیا کردستان تج ترکیه ج آلمانیا مرابو گلکس باش بو باشتربونا و بینر هجا لفرم دگهن دما داویا برنامه تجاربه بمین دناف خیر و خوشیه